Kardom nili Samson teron la pen pining we tok suan siksidul ingding haroi sirat trokebra phoke choklo la si pining we itum long studio long nasi tong dundu okay hai Sarjay Katha retired IAS officer nang lepan pot studio long ke bang poding thulo la pen pinitum pining we bangke ilitum kopai keme alangli Sar Surju Sonju teron di alangli former NSUI long president long korkanthi constituency long masih nona bangke alangli APSLC long cepa okdun elo masih ningarong lo nang fanda studio long ke bangpot lapen dotulang sarang tong tiga thar alangli ke APSLC long spokesman lo lamjai sarpo nang fanta me studio long ke bang pen ning bathe ding je phan apa sona porang jipi podak kilo pilo lapen dotulang ke jutsi sar kursing timung alang lige organizing secretary lo APHLC masih nang panta me puthot pining we ingli malong kewang to pota kacho phabana ateng kewang pota me akero pilo masih nona por dolo posi tum dam to pitpo masih pining we bangke jasemet teron samut ado ko posi alang li phansi nili lam the ar juba prang po masih nangli NSUI long dobo mahut halabang sot president arpu dengbo mahut mate Congress awing lo NSUI ke tasi halabang sohu nangli tum a party tum Congress a party tum jasemet hala constitutional thing pen inglong a khai tum hansi 6 schedule area long bangke a jatta wareng war saipen chenglok long lip helang lapen election ki thur lapen voter list long men kache thap lapen sakuri contract kaduk avian ta inglong a so hansi panong pilap nei pula puson ka chingwai do manali tum party pen ini bu nili kachini tu nateng bagai theng dulu mateng lo tante la jitu Kongres asorkar dobo muhut lapson ke claim kita bolong bangke inglong aso aphan kerai kom nanji ba inglong aso tumsi kado gawe ladak kachit menit contract punon sakuri punon lapen kaprek setame inglong aso desi jepar mane la sopot enlong vet tangji pu bangke nili thekdam long le ahola tapen agenda tame thekdam long le pinian ta lasi aku thekdak lam lo non anta we la bangke lasi la bangke ave nili ke sini ado nating pulo tangke ave di ave kero bilo la pen non adun thu nangli phan bothor isi question ar thula nangli Congress claim bom pen men nangli kopia posi APHLC long na chepa okdun del kopia ninge thesi nangli APHLC as a party long nang kiludun lo la abangla puhen lo APSLC long ni nang chepa okdun nang kop alham thege daga bangke ekhai mate inglong so phan kechara kom ji la sona cha kom buji o ilitung ladak e council ilitung ha honong luk tangte sita khala daga bangke la posona ave ji apen avelo adake athim hala ke national party pina hala ke bangke che so atuma phu mathatak penang ke solai labang suara senti pina posi da bangke thakte hala daga bangke bang khai pen non karbi ba non tribal la pen la inglong so kado ya tum hanta pu pangrom pot area la sala tumen ke itum karbi khai lakti la poson dolo kurang te itum hir de ji ku kachi theklong posi pini APSLC long leke la dak lam lo pedang la bang so long bangke digita sirap lo te mornisi ke itum karbi khai tumta reng dok reng dipen dunong jima pusi idi dapat na tunong APSLC long ngatun akero bilo nangli lapson clardak rat phan ke than kimung thekapot churolo lasinon dam to philo na non bangke nili jasemet sar phansi nili question apor people lasi nangli ahut pena hut lam ki thalong nili tamen ar judulong nangli 26 November 26 November 1949 hala 6 schedule as its first enacted pu nangli ko pia posi hala apan importance pinangji pu kaning jelo labang so alam the ko pia posi hala bang nangji pu ne rada phan ki thang ke pachini lo lapen pinanga na tum nangli la son alam ki thana pot rada tum bang ke inut bahnia somja po tum hedi rada phan ki thandam ki pamang hu son du amne jai ka thar ke aphichiru rong son la son sin nangli phan lam the kiwan la sila so pu thak nangli ku piloma ke paklar ji lengan lam mai
Nangkar ju Assamese na mane English. Ala English pen nang katuning ria tum do chomang atum hedi. Most of the leaders says that why the 6th schedule of 1949 is required and why it is necessary. And some of the leaders says that Jayakathar is going back to backward. Why? That's alam theva. Alam and the thing is like this. We have been saying that the powers of 6th schedule have been eroded since 1969 mainly. Before that, if there is any, we'll have to find out. But since 1969, not only 69, but due to some actions in the council, some power has already been eroded. For example, in 1953, instead of retaining our own land tenure system, land tenure law, the tribal land, land law of the tribes people, they have taken the law of general people, that is Assam Land Revenue Regulation 1886. So our power of using traditional administrative system has been taken away. But it is not in the amendment of the 6th schedule, of course. But in 1969, since even before that, we were in some cases, I think in section 6, there is some problem there. And then but for making of law for conduct of election and preparation of voter list, we could do by ourselves without the approval of the governor before 1969. But in 1969, during amendment, during the reorganization of Assam, the word with the approval of governor is added. And because of that, our power, the 6th schedule power of the council has been taken away. Actually, there is no need to touch. No need to touch. Yeah. 6. No need to touch actually, because it was reorganization of Assam for creating autonomous hill state. Why did they touch the 6th schedule at that time? They touch the 6th schedule. The motive is to erode the power of the 6th schedule. Yes. In 1969. And sir, And then and the point is that people, the public, the people want to know that the difference of 1949 6th schedule and at present. What? So I am going to that. I am going to that. The 6th schedule of the power of the 6th schedule of 26 November 1949 is that we could make law without the approval of governor. Yes. And without the approval of the president. And then we could make law of land also on our own. We have got the final power. Yeah, the final power with the council. But in 1969, the clause with the approval of governor is added. So with approval of governor means the approval of the government of Assam actually, because unless the government of Assam advise the governor will not do anything. That means our power of the council has been given to the government of Assam after 1969, from 1969. Then in 1995, when MOU was signed, everything was all right. The bringing of 30 departments
is all right. We are happy. Not only all right, but it is good. It is good. We also are happy. We do not, APHLC do not oppose. We do not oppose. And if there are more EMs, also we do not oppose. And if there are more seats, also we do not oppose. But in 1995, in the MOU, we are required to take the law of making on land and on village council and all these things. If we want to make any law under paragraph 3 and paragraph 3A, 3 has been there and is an old paragraph. 3A is added in 1995. If we make any law in 3 and 3A, we will have to take to the governor, not only to the governor, but to the president. Now, we are unable to even compel the governor to approve our laws. Now they have taken it to the president. It's still worse than before. Yes. That is the reason why we say that we want the law of 26 November 1949. Of course, when we finally negotiate with the government, we will ensure that the 30 departments, or if possible, we will bring to the council, under the council. The 30 departments brought by the ASDC is well and good. We are thankful to them. And in fact, I have spoken openly, even in a public meeting. I think in 2014, we had a public meeting there in the stadium. What is called this? Casa Stadium. There also I spoke that during the rule of ASDC, we Karbi people were more respected. We had the respect because it was not in the beginning, it was not controlled by any national party. Later on, that is a different thing. It is unfortunate. Later part is unfortunate. That we are very sorry for that. We are also sorry, not only the other people, but we all are sorry for what has happened with the which ensued fighting among the Karbi themselves. That is caused by our ASDC and CPIML. That we are very sorry for that. But now, what we are saying is that bringing of 30 departments are good. It is a good thing, but erosion that has been caused to 6th schedule in paragraph 3 and paragraph 3A, that we do not like. That is why we want that we should have the 6th schedule of 26 November 1949. And during negotiation, we will try to retain these 30 departments and more than that if possible. That is what we want, what we are aiming at. The APHLC is aiming at for that. Karbi Alam pen than to that. Karbi Alam pen than that not na. Lasi non het jong ilitum kaje than pon bangke na hello. Kopia potsi jai kathar mate kopia potsi APHLC atum 6th schedule ajak kong hala 6th schedule nangkar jap cheng ajak kong chelong cheng ke damtang ningkan pharo kre sirkebra sirkep phai kuni ai ko ratrok labang so ani ben jak kong chelong hala so teng sin nangji pokopi posi kaning jema athi bang la hanlo non apidan hala bang so ni nangke cheng ben non apinia ni ana bangke ilituma 6th schedule long pen nang aja kong bangke dapat pap bob lo nang ari pi ing lok lo la bang so 6th schedule pen la si kang lok apa tai do pi lo si ta ke thek lo bang ni tum hin ben ke than po ji bang ra lo ningkan pharo ke sirkep ra throkep ra sirkep aningkan 1969 aningkan hala bang so hut autonomous hill state ke long aningkan hala sut bang ke Assam pen Taxi isi autonomous hill state
mat non ke Meghalaya hala so ke thaka hot thang akenang sot abi pin ben si 6 schedule amendment claim lo amadla 6 schedule long angdeng pi hini angdeng so Troxy. trok long odam lo mapen trok si long mang ke claim mang upi lo ma hala dar bang ke laso aron ka selam hut aprang bang ke council atum aning ke hang ateng pen alang litum che salam pe mi un dasi pi judet un lo kopi maka salami ke council long si judlet po Dipu mat pe yud di fumat pi judlet po na hokta angtan kunani ke dam ngi dispur ke dam ngi delhi ke dam ngi thanga kana ngabelo dak di fu ma se jud kok po sita hala so ni pen kopi lo ke mana bang ke council lo pen che parai dera phisi me ha asam long dam se governor bangta approval pinang lang nang chekroi dun nang chekroi dun de te la so arona bangke chok un e puta nang man thu delli na la bangke ningkan pharo ke se kebra throk kebra sir keba ningkan lo pen nang thu chok MOU ke chetok hut hala so hut ASDC ka che song kaddo ka be fisar to man do pel lo kaddo da chini pe mi lo hala so hut department thongke ban lo mesen lo nilu tumai hin men pini arian ta so department na bangke henu chokchi pubangke ningje si ningje la ka ningje ga filam lo ni to hin beta me ningkang sam la pen I ka churu bangke pa jir lo sita me halda isi angdeng lo ko angdeng mang ko piloma dula long pop la bangso ajakong bangke council atum che pharang pusita me aron che lam pusita me governor anchor kaliya che koi nenge ha president of dam tunang la alam the bangke dipu long ka che para alama bangke dispute dam nang la dispute pen dam tunang bangka ha delhi la long ni che koi det ansi il tum la so ka che para alam bangke aron man unji la pu ana kisung il tum che itum ching thang lo jo la pusona kisung do la si ni tum hin pen kaning je bangke ha 6 schedule nangkar jap cengan ni nangki thir cengan ni halaso ahut ko pusona ja kong sing do ma halaso tengsi do nang ji pukaning ge damathe la so ningje lo bowling si non ke long tang di ini to ma ke ake manga bagal hello non ki do tang department ana bangke do et nang po la ke do choring kali si an su si long thunang lang pu bangke ini to ma hin pen akar I ake mang bangke do la hello alam the But then I want to say more. That one part I have not said. This requirement of approval of the president is if we make law on all the 30 departments under 3 to the president. President means president will approve, sign only if the prime minister or the union cabinet approves it. Unless union cabinet ministers of cabinet or union cabinet advise the president will not sign, approve. Now, do you think we will be able to compel or persuade the union cabinet all the time? Do you have that? Will we have that capacity? This is the problem for us. And if can we hope to be the Prime Minister of India at any time? That is the problem for us. And one another important thing. Power means the law. Law is the power. The number of departments is not the power. But the law to function, the law to run the department is the power. So if the laws are not made, the powers are not with us actually. So in 1995, 30 departments without the power. That means without the law. The law, we have been running the 30 departments with the law of Assam state only. If we had made our own law, the government of Assam would not have been able to take away our power one after another. Now, since we have not made any law
on the 30 departments, now the Assam government has taken away our power one after another, and in fact, there is no more power which we brought in 1995. All the power has already been taken back already, because now we cannot appoint a chokidar also. We cannot appoint LP school teachers also unless the state government agrees. But education department is inherent subject. Now, so it is written here, shall have power to make laws with respect to these 30 departments. Shall have power, not will have power. Shall have power to make laws. It is a command. It is a mandate. Mandatory. We will have. We must. We did not make the law. That means we did not take the real power. Departments itself are not power, but the law running the department is the power. Now, the increase of members of the council itself is not the power. It is the law by which the members will function their department. This is the power. Now the power is not with us because we did not make. People may say that, see, even if we make, the governor and president will not agree. Then if you know like this, if you thought from the beginning, There is somebody. And thank you, sir, for your clarification regarding this MOU and 30 department. So thank you. Non itum piningwe dutulang kursing timung alangli PHLC organizing secretary la si alangli fansi non li apport pilo alangli ki thanji do busipu asi alangli hin si non lamar dina Dante. Ante theklong lo. Ni tum hawar ki hat lo ason. Hawar ki hat lo ason. Inut hai cobai dun chot bang hem dun chot amulit sipini ke hala dake dichunang manelo. Pulutan temo epran ke bang kupisi nang man pada. Hala dake do a Congress lo claim dun a BJP lo claim dun BJP ben dai no do itiaso la ke ha Bangladesh ben bang bang ne kona pe non ta tum chin ne la sapini hala tum jong dim klong nang long pulote idum karbi wedera teng hoda pini karbi tum wat pulotam idum ningduk de mande ke hala e karbi hala e so jang ko pilo non ka matha gete alama tum lo ka charli school long gidul ko pilo lang tum pini ka matha gete pini national party pathe nai to ko pialo ke mangda mante tu long ri bhan no kaching hon lo ma kheba ji kaching hon lo pini alang li tu hem congress claim lo आपके सार बार कांग्रेस क्लेम लो नेता कांग्रेस दु नहीं को एंते एपो के क्लेम लो तुम जे थानाम सिना इले तुम अपो ता इले तुम कुपिने हर जुनरी को तुम हरपेन के खाम खेरुन तिमाती सिता तुम ता लसन एपो हर जुन ले तुम ता हर जुन नहीं पुमाला सरन दु मानते ए तुम के मे हसे तुम के जा पाजी पुलोते ओ एकिनी तुम ता सोबांग ची केरल दु थेक नहीं पुलो नोना पोर बाकी ला सोलाम बाकी आथे हाला दाक पिनी नोट Bang hem do chota munisi pini ke ward commissioner nang ke man. Howrah Ghat hai. Howrah Ghat lo tum Hawar ke hat. Hawar ke hat. Hawar ke hat. A town committee municipal along. Oh, ward number 2 long pem. Sa haladak ward number hinia long ke party dun ke karbi. Bang ke BJP ta government dokok BJP ya government dokok da Congress haget kupi por long tada. Etum dakta matha da memi. Athe haladak ke bangke akhi ka ching hon ajok si pini ke hala so bengali akhe tum ta pini ke chipahai de lo congress Nelly Karjulong ke hala BJP ke non ke intang pi opor masi karbia candidate bang ke BJP ben si contest dun di kumane teron sang hobo an ke alangli contest dun lo alangli ke matha ke Bengolia tum an ke BJP sai silo kon alang lipan pape hai pop si tin lo di nilio matha ala si ke thudun lo amar hala Bengolia tum bange a party le galang ali de akhe basi ke chelang
la so election do dia prang li contest orang tum ben nili pulo pini ke tum da kaching wai nai ke long plan ke khera me thana ko marli nangli BJP pe to da nangli kar bile hai de chok lo pandan ni putulang asini la solam ajulo lang tum ha nili phana lam silam nang ke pula ni tum ke na hole thor ka hai wan nili pu athe da ke hai he ti ko nang tum ke athe da ke bang ke akhe si chelai athe ward number 2 long ke la bengali akhe do pi da ward number 12 ong nai lo la si hala dak bang ke BJP tum government do ko EM do ko na pini ke BJP hai ne dal hai ni mate akhe hala akhe ong na pulo akhe ching hon pina pulo ke bang ke hala so a BJP tum ta pini bang ke congress fasi bang se pai dal akhe ni khe si thi nai party le thi gal lake MLA election lapen MP election ke Bengali tung ke BJP apan lok si gipi ke di se ta hala dak bang ke bang candidate bang karbi pina kapot amat congress pan pirong di karbi han pai nang ni pulo ke bang ke ala la lo itu ke matha dam nei ke kasi karbi tu man ke no la so ka matha bang no am ta vela no obe kimia tu mata ini congress long ke claim to na yu tu nili phana ta nang pin rem mun sat la no hadak bang ke la si la son ka chipin rem ke khi jan ka chipin rem da lewe bang tum ke amena khe han ka ching hondo bini ke non ala hada itu matha dam me po hala da ke pini ward commissioner ke mantang akar di itu minut bahini dulu hala ke dam tangan setiap pini bangke hala somni bahini tum kacung cek dam di amen ke hang lain nanggel tum klui alang li ahem dulu hala ahem dulu nega nang da pini galang li phan pini ke sar ko hang dam nang ko ahuri si galang li phan nang ke itu amen si hang ko amen hang ulu sapini alang li office long dam lu pute lo teng pute nang li tum si sini po amen ke hang long det ke sarabang doma pujibo amuka Raghunath Das pugil tum hang nung dai ho Raghunath Das pugil tum hang dak po alang le prang minister man noy ba MP man noy CM man noy ba kupine man noy stai pini alang li phan ke sar hang nam dek nai lo teng lo ke non la nang li lam long ni li nang pachi don ni gat po ho ni li ke Koplia constituency ke silang lamati Koplia constituency long non MSC ke kadok be kar beng long e plang ajini lo Pawan Kumar se haidat lo ase koson se ke haidat lo ke haidat po the bang la puson lo halada Bihari abot halada hala so ni ke dam tangan ani kan lam se di putam po la so phai bang ke non bang ke lam se ta hai lo ta ni di jong nam po Bihari khai bet suri krep si do kan ka betum suri krep si do la si thekdam long lo kar betum halada bang photo dat lo candidate bang photo dat lo la pen hala pu bang ke innovate BJP bang ke thoda Bihari ke innovate ke thor la si api a votes ke lo bang ko piloma ke man thu bang ke la bang pho kar bi ki thura votes pangrum thu pepsita hala Pawan Kumar ke long lo phodu lu thela la si ni li a thon ka paro dami po bang ke hala ka prek dat la inglong so kalidera tum antu ke epeng website dak bang do vet lo tem pala dak so lo ke la so hormu sini ni bang le di da bang ke bang party le kalang ni thang da kalang da di bang ke bang ke akhe pan si kelang da do la puson si dam bom lo hai la si non apor ni li ke tham long bang ke ilitum kopia posi ining pung tek da lo kopia posi ekhe pan si ma sa tek da lo la so lam bang arjun tum do lo athima non anta hala so akopli a constituency a tu malong ke them long bang ke BJP long hala konani ang tan ben ke bang fan ticket pidet pa haidet po pot kopi posi a juha hedelo kopi posi a ning pung tek hedelo la so lam bang non pon ni pho lo ma do ko lo ni la so lam non nang li lam akko ni dak akko jog do se chokpo ni li phanang la congress ani sini li a solamen ni chedam do lo he Congress fan ke nang jong thekbu BJP fan jong thek thebo ende hala Congress fan ke protect dun ke komal de kar bisi protect dun hala dum sikrai dun thurong pulote hala tum kar bi ka chikrong pulote kar bi ka chikrong akhi ka ching hon gal jalo ni tum hanang jong rat pu alamang ela mati Congress fan tum ke jong dam gali gala ke sa la so kar bi la so ke chi so ke koma munil lo kar bi bhone lialang tumani pudun dia da ka be Congress le kar binang thur no
Baik tu menglong so kan nak suruh tu pilih kongres pantamai tu kipudo je order dek. Ate daka right ke nglong so tu cara do mati. Tenang lah. Nili kongres BJP ban kipuda mara alam ame istami akhelam itu mangi celang nai. Ate pini hada itu emena tim jong si kar biato ward commissioner ave set pulo itu pilo hawat ki hara songe pilo komang long jaman ko terake. Kici som long bona man ke. Alam itu kongres atau pini ade cepang tang BJP tu ada cepang tang yang lele. Nang ni karbi baca de nang cepang thang cheso tapi ni da kalang itu charju hai nang polang itu akit he kiding alang itu presiden han baca nang dia da karbi tu thur nai polang itu pini pohai mantala nai ni kongres hana pupe BJP bana pe SC bana pupe karbi de thur nai bol de ni polang tu pini ke jong damji masih order karbi ba inglong asul hai lason jong selang itu pini Pathur puson nilitum kongres mana jomte BJP hada jomte nilitum inglong sudah situ nilipula di 24 plus organization si dolang hala MSC election hut lasohut 24 plus organization ahut atum nilitum choning ripik lo la karbi bang pho a candidate atum chetong pedra la ko matma kang tang nei la bang phan le pa pitur chot non ag jaga to nge che withdraw at non po nelitum pudam lang la ko plia bangke amat alang litum che kroi thek thede karbia tu ka do ila bang ala bihari tenge suri krip lido karbia tenge suri krisi we suri ke thom lang ke prek seta hala tum anta la bang phodum ta abang Putin da suri krep hilong ejipu si jama thaturong kalima galang di suri krep hilong ejipu matharong baze suri krep hiso sesi mat long jipu si matharong amar rem rui kato vetum ta nilitum ka chuning ri alam ta nilitum ke halodak lam ke thandam neli lapen longsoning jai lapen ke ritakram sapi nilitum lahadar lam ke thandam nilise heno et nili ciklujon throk tan nilise heno dak hala suhut nili dowai ke chupo batla suhut an ke latpulo lapen aku nilitum bukajan aga municipal along hala dak ke karbi ke inuta ave pin pule pude se tamelo arlos ilitum angjir inut dolang ando ala candidate aman nilitum di ilitum APHLC tum anda chingwai aman la BJP candidate arloso di alang li phan itum support rong atheman itum ya khai phan si chema thalo BJP po ma thathe de lo di pinso bodi ingtia sang ho ingtia sang ho pinso do alang li phan BJP sitan itum la phan si support dun rong la ba alang li hai ta hai chit lo karbi si hai lo BJP ka me la pulo ni tu matha Nasi sialam masa ni nona ta sialam kecihek pani jog depo. Athe ni tu maki sugalam je thana ko pini ge. Athela dak sumpi. Hala dak ino cek ka chojor amuni itu makarbi. Cek ka chojor dun si pini ke alang le sai chiti ki sek bang chojor ne dalo mat sai ki tang da jar pen. Iruya pialang le hadak cek chopon lo. Halang le ki chowan ke hat dena rong pen. Na tum baj ada baji 4% dak baji hempen dak baji kre silom nang lepo lasi la soche chojor don pen pini ke hala dake men dam hansi tangka nang pinoi ko tham karbi hansi ke ther da bangali mane lo ke ente la son ke ther da bola mata ingtang amnita pulo na kopie pel ni tangka nang ipo nilong tangka kopie tangka lo pulo talu na bakla pulo la bangta ke karbia phansi pini ke akhan kes nang pichoi posi pini handa kaning je bang extortion claim tu del tu mat ha melam te hawda ke do kongres a BJP ake theke ding no bipola salam chini dano na tuanta kes nang pichoi posi pini bal tu hana ke the emena dim long si pulo dong de ke bang jiani ko pilo nang ma jada kante koma run no tu do nai ke tu paro ri chorum tong do nang ko man la ke kicing chot lang sara okay nang nang man tu emena dem si pini ke jogwana be pulotan itu pini karbiang long pu pini ci pudum ale dolang nonta la so ki sung gomalo ka chini gente pini diso jang to mang chini bek ni pulo la bang an ke hala lu ke ale ke abidalo potenglo karbiatum i thoya so ke dotum thoya along ke dotum ke ladak high court a order long ta do ho
High Court Order number WPC number 2317 of 2011 la longka order ka pe pass ke non appeal order ke pass ke 11 August 2017 arni order pe pass long Ladakh hala Assam government order alam dake tok do Ladakh ke tok la puhelo plain ke do akar bi tum anke economic educational lapen employment aphan ke longji seta electoral anathu ke reservation ke asap talong dunde hala tungke election ke thur dun long le reserve plain aphan ka reserve tame hadak thur dun long le alapen ke hil aphan ke hadak reservation abedet khangjang lo lapen general long ke thur dun long seta general long ke long dun jia bang ke lake imang ta thik long ho hemanun e lake dispur karbiatum do opposita karbiatum hadak thur dun lo general constituency pinak la dispur long mani rong hang sa ho la pen mat ni tum kathar puta batai si thur dun la tum kai ta long dun di lake long dun un e plain district ke ala pen reservation ke hadak ka sap ta long dun di seta dak ke itum ke reservation ave pinta itum ke bang phanda ko ka pi thur thu long vote ta ka pi pi long da ka bang ke ante arondo kok puai phir oi arondo kok ta bang tu nang pi thur dun long nang ne pudok pudu kok anta pa pi thur thu long hada bang ke itum ke thur dun thu long li det khangjang ada bang ke plain district ke Ladakh jobun me peno isela pini congress ke claim BJP tum ke claim tum tapi polo 6 tu lalam tum chethan no dak mala tu constitution on chethan no dak ma ala tum porto set kupinela tum je tok tok ho ala tum je tok file ho je tok tok je constitution na teng tum je chari nahi pu te 6 tu ta constitution lo te lo so constitution ala bi polo congress a meeting lo BJP to meeting lo polo solam than hai ret kete lan chot ta ka malo ka phiri kete ke thana he bang la lan chot ta li di hala CMEM long that minister MP long that hadi constitution long kagos long GPC alang litum sime tangji di ne constitution aten si kam claim ji bo taking ho change non ke constitution alam sikhidul constitution alam ka ningjian ta na kang nek du tu choi katherak tari bosala si Ladakh pen itum chini ka chini nai ke la lo non itum komase ahok ke claim itum emega thengno da itum thenglong dak karbiang long national party de lo kado kabe political party kado kabe political party dolo da pangrum pe lo amen ge pupe lo madang le tum rar tum dalang dono that party wan doma karbiang long de la si hala tum agenda a manifesto copy lo aim an objective la pen copy pc hala dak chitok je manifesto lo na son claim bg son claim bg son claim bg chitok ya to la si no tum rat tum ka chini tu nai bang ke alang tum ke claim pon ko son ma hala sik sidula teng constitution ateng la tum ke claim ma kalima hala jong si tum lang nulo pote la ke tum theklong dak ko la pe non jasement national party ka mane ki punam kang tum mangala hala itinam po pati batum ke athya la ke che ke be ban si ke pangrum kalima kala ni teron sao nang li hala dak si congress long si nang yahur si ke active vocals lo nang li hala so hala committee long itu committee ki pa file long yong si non karbi bade non tribal atum hana vedet punong thara da aning thi jhola la si lage itum de silam lo kha dakta li mithang khai lo chingkhon ru po mithang khai baji topor ro mo te ta mo nang pithuji ni itum proyal kori re athela to abun nang nilo mo hala to hana ponoi topon rek nang ji kali te re phani proyal pe la po soda na do do la si ili tum phan tum hotben hoti tum chethan bom lo tok solong ta di constitution ben already tum ha empowered lo jako nang pitang lo di la si constitution ben ka chi o hai he po bang ke lage hala apon ki tan tum le thi thep rang na batai tharu thi bu nang le ki tok he di hala so nang nak lo ni lili to kali wane la bang ake the tum si ke tok lo la pen college long si tum por ta por he long lo he la ke ko pu mayong te ho la ang thin ke the tum ke ba batai ta thi ang thin ke the tum batai si vet ki thi ate constitution si tum man order ne pidang de lo ke koma phasi tum arjudam lang di constitution si already dak nang pilo claim ot bula la ale chi ot hai he bulote lage thekhere lo lage isi ni declare da kalam pen kang je kang tu bang ke non national political party pen regional political party
akamatha tapi nak kemang pun tak kupilo ceprek Ah. lasi BJP tak pulo Kongres tak pulo hemprek wanji pulo jadi 244 isi ke hang pulo jadi to hemprek nangi puninje lo milo sita la so hemprek ko ma phan lo la so la mani je nang po hemprek wanji sita la so hemprek bang ke inglong so phandet lo ma te ang tan pen ke bang tu ma phanta panong pon lo la so lam bang no kla dang nang po la si non e prang an ke komat mat a party si komat mat a song si election a manifesto kaselam ma hemprek hangji pu tok lo pu tang de komat a phan ma he so hemprek ka panong la ta tok dang ning la si ni to ma hin pen ma ga ni je dak po hemprek ta hemprek ke hang vek po la bang so hemprek ke la ke inglong so phan si panong chot lo ke la son si ni to ma hin la ke ning ji po la pen lage ilitum de kala 6 schedule long da polo mikir hills bola prange ane karbi bola di amendment ma se karbi bola karbiang long bola la si hala karbiang long pu amen pena ilitum hanang PLO district ka hala karbiang long pu a jong si tum deng hai he states tame recognize he pote kilu bang long mati lage mo pena leki puason na thaksi karbiang long pu sele hala ke che tum protein la kecar kali lo ke kilu kam lo lasi me thang hem chiki moi puja kong na pena hi ta be itum kachi kim ha he kichi pu he ne hem lo pu la kachi pu he ke lage kilu bang lo ko si tum ke khok na khok lasi arni si penta non amendment ulai thegi ne pu ke der lo ho ala 244A hadi 244A long pi lo ke pu ele tum pulo 6 ilitum APSLC pan pulo nang tuke si schedule si nang choji pedi akaprega party sum ta hedi jong si 244A jong si ke nangi pulote dak 244A ke ka implement ji ke schedule ateng pen gu si dak tok do an ke alang liting schedule nang ni si pu an ke autonomous state ta ke ha an ke autonomous state ke schedule pu thak si doji pu dak tok do ko Ladak Dovamatiyo of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and create therefore Pugamatiyo the autonomous state to Doko Kayo. Like 244A clause 1 along Sigidulu La Salam Monkey. Clause 1 along Masigidu. Ange go see 6th schedule and a pin autonomous state long poma. autonomous pa meaning masih update pukali Puma Latum. Sang cari lo update po Nasi aku ni autonomous state si dorlo pulih puta kali hai separate state long lo teme om chot lo la benda isi ki tok du important la dak la bangsa constitution long tok lason hello article 244A was added to the constitution in order to meet the demands of the hill tribes in Assam for a separate state. I think autonomous state ki palong lo apa ki long lagi pa provision ki bi ke mo ki bangjila separate state phandai tum ki long ki joye phando. I think I will speak out in English also. Yes, of course. Yes, because people say that a 6th schedule is too small. Yeah. We want autonomous state. Yeah. We also want autonomous state, and we want more than that. If we want a separate state, it is still better. Yeah. But with a separate state, we need the strong 6th schedule. That is what we want. And if we have only autonomous state, we cannot throw away the 6th schedule because autonomous state itself will be formed on 6th schedule. It is written here. Autonomous state of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and create autonomous state. It is written here in article 244A clause 1 itself. It is written. So those who demand autonomous state, they cannot throw away, they cannot avoid the 6th schedule because on 6th schedule itself, autonomous state will be created. 244A is only meant for the 6th schedule. Yes. It is not for any other areas. Yes. Tela sala nel dingela la 6th schedule no lo mitu mali dar stum kaninge je sondo ha 6th schedule onke executive power ave BO la pe legislative power ave pu masa put hak na la si la solam ta nili ninge na kok he la ave pu nili bang check we he por bang sab nili bang check ben di po sita la so power aja ko ave pu 6th schedule so ave pu site aruna chol lo ke po site non 6th schedule hansel
hala tum ke legislative power da dolo executive power da dolo separate state. atau separate state lo ting polo 6 sidul ci han legislate legislate na legislate to ke law ka silam po ane la si halada ke law silam tami putok kang lo ke 3A long tolo apen 6 along ta toklo paragraph 6 long ta toklo 3A long ta toklo along break ta toklo law silam tami mane legislate tami pulo jo alam mangke powers solam ja tu ning jeje law pen si legislate to ke alam ke bang si la suka matha ma kuni lesi matha Lapen mo ladak isi question angkar judo yo Evelyn kathar pidi kopi posi Aadhaar card kenang sot boret lo asila sabuta Aadhaar card bang lage ani ka pre che than ma me ibon la bang pedi nili hin pe sak tham chom to ata Aadhaar card apu thake non nili il to hin pen bang pini bang tham pakla da une deji mene sita binong bang kala ke isi ipir bang ke char bo saya hormu aprang ta la so apu thak si Supreme Court pen pu bang ke la bang ke akenang shot kadiran it is not mandatory to the so order ki pitang lang la si nili hin pen mata non ta Aadhaar card avelang nili ta avelang nili ta salam mundir ek la si sita me apply dun ri po bang ke nili tum hin pe puno da ki puno da po la bang ke la si so pu thak bang ke nili tum hin pen ta kachini mate lang pe minang la so pi da se than thek po lasi apor abang ke dolo yo lasi pening be bang ke itum lan si apor pi thek chot bon de lasi jasemet itum non ke lang nahi bang ke rat tum bang ke lang lo itum ahok komasi ke claim ma lapen kuposon se kenkam si jor lo bang ke la ke constitution se itum anang tham po lasi itum constitution purnang po kopi si ke tok ma lapen kopi si tum hanja ko nahi pi ma la lang le pen la pu woke ka san bang ke itum bang kali de na ponon bang ke lasi ahok alam ni ani siata than lo itum ahok alam kachini lapen ahok alam kaningje lapen ahok alam ke than lapen ahok akeng kambensi itum sai ke claim lo pulatang te lage itum chini dak pul ke asi itum phanang chong bai da ne lo nang chong thui da ne lo asi non ke bang jilam moneng ke kilik do pol asi hala long tame bang putin ta ame thang atar lok matha pe me pen ke charso mate ke matha di hala bang itum kenang sot lo Pasi piling we talk show on 6 itu lengding haru sira trokebra follow nang chitong dun puthot nili ake hai sir jai gatha retired IAS nangli phantame ningarong piglo piling we puthonang kang ni dun pen chigut chiput long same RD nangi pidun pen lapen do thalang Sanju Teron nangli phanda akero pilo athe Congress party pen ke piling we nili tum talk show long ke nangli hello kipa prang cheng lasi choro lo lapen APHLC along ko pisinangli ko pia join se ka chingbidun ma tanang niklar dapen than lo asinangli tuma party long ga manifesto long dawe pusi long so pan chesong pi claim pi bola asila son rat phan ke pachini ke lage rat tum isi mesen ang thek agyan ang long bo pusi ding thelo lapen dutunang kursing timung organizing secretary angli tame hawar ke hal alam lapen non ko pisi hadak che plang bo mal high information kiwan thek pota nangli phantame ding thelo lapen angtong ti ka thar nangli phantame kebang tupen RD lo lapen itum risona pentanang likai kita lapuson ratpan ke than lakle lapen aporan chipido no pota akero pilo asi talk show bang kanil tum peneng we bangala ponse kang tonlo lapen kaddo kawe nang kila dun lapen ang card tum anta ningke me pen share tha lapen nili tuma page lo humri tha halda Facebook along nang tum damig non lapen hadak search along damig non lapen halada amen kinitum kopiloma ke bi 6 schedule live pu lasi hala abya nang tum follow damig non inge hala follow long dam lo tang te following long dam lo tang te nang tum long information nang lepo lapen 6 schedule live abang ke talk show bang ke kita militum chisik lo tang te hadak information nang lepo ante nang tum itu maso abang ke miss minute po lasi pining we bang ke lapan sikang ton ado gawe pandajo ke kardom